Voin hi July ni som sang hi som ni phakat inrin ni ania. Mizo official channel clear tu lengai thatu zong te chibai vek ule. Tunlai kan khovel hun ton meka. Har san chi sang sanga len vela wangin. Burma News po ngai ven hlei theilo tam takin ti kan ria. Apoi kan ti takzet ani. Ni tin Burma chanchin thar puan tur awm renga wangin. Tuna po hian kanon puang le don ani. Mi pui sipai PDF tele Burma sipai te inkana chanchin toy. Dawai tanin tai lama Burma sipai motor pangazinga panhi chu. Dawai PDF ten bominan beya. Burma sipai panga anthi. Tin Sigang region. Kata khua bus terminala tranmun khurmek. Burma sipai tele PDF te chu aninkap na sahlea. He thu kan buat seila hian thi le hliam za thiat alani lo ani. KIA PDF te po in. Burma sipai te ansuat na sahle. Shuikua KIA PDF trang dun le. Burma sipai te in beina Burma sipai som thum thi in. Sipai som nga hliam tuaran thu. Kachin State Civilian Movement chuan asoi. KNU 10 Burma sipai anthat nem tahle. Moon State le Karen State lampo. KNU nam sipai 10 Burma sipai na satakin an beya. Burma sipai thi ruang te po hlom sen lawani thu. Khua mi te Facebook account na tangin thu kan dong ani. KIA PDF te tang kopin. Burma sipai te na satakin an beilet. July ni kuwa sang ni somni pakhat sonhulam khan. Kachin State, Shuiku Township, Miu Hla Khua Burma sipai te chuan. KIA le PDF te omna. O chit chit. Talung khua chu jet fighter panin an bom le na sahle ni nan soya. Heng fighter te hian bom chikhat han bom anti mai chu. Fighter atangin bom som thum lai an thlaka. He bom hian KIA le PDF mi le sa paruk fuin. An nun na lutak an chan ani. Nun na chan zinga hian KIA nam sipai officer pakata tel thu an soya. He thu kan buat seilai po hian an la in beireng ni nan soibok. Burma sipai ho ten van sang atangin KIA le PDF te an beita ka chuan nuaila matang KIA le PDF te po in lai puin an chang le ve nga la dar kali chung te meu anin beito ni thu don ani thenom ram tu ma kan ti du da ve ngai lo Burma mi puiten an khrechiang Xi Jinping Chinese President Xi Jinping chuan China le thenom ram te in kung kai dan soi chuakin China hian thenom ram tu ma kan tinom na ve ngai lawa ati chiang tu chu Burma ram hi ania he thu soi hi hotu tam takan oma abik takin Burma mi pui India Taiwan Philippines Japan le ram then khatte ania China embassy yangun in he thu hi China ina thenom ram te ati du da ve ngai lo abik takin Burma mi pui ten an hre chiang tia atalan hi Burma mi pui te chuan an ho hlea tuna an ram boina chungchanga po hian China ain rol na sajiate Burma sipai te atran puina sajiate a hrechiang tu an ni thu an soya chu wang chuan China President Xi Jinping thu soi hi an huain an dem hle ani Burma hi kumsang ka zakwa somruk panhi atanga sang ni som inkara khan Burma sipai na nopa February ni khat sang ni somni pakata diklo takin thu nei na an chang le a China Beijing chuan thu nei na pong la tu Burma sipai te dem chu soilo tun thlengin an la thlop hle ani United Nations ram sang sang ten Burma sipai te an vawa piangin China le Russia te hian an chan zel ani China hian sang kha zakwa somriat paria dictator Than Shwe tang to in tun thleng hian min ong hlai na hi atran pui ni then khat chuan an soi hial ani sang hi som pan hi under U Thein Sein quasi civilian government Minister U Ong Min Khan public meeting Mongjua Sigang region a Chinese bake Lepadong copper mining project a khan mi pui an lungoi lo hlea khata po khan Burma ram sipai ho tu te chuan China hi kan hlawani tin an tong chuak hialani Beijing hian Burma sipai dan le du na thun hun hlea chu tun thlengin mi pui te hian an tuar ni an soya Burma hian Mitchon Mali and Mai rivers Kachin State Ayeyarwady river po China kuta an hlo man thel ni an soi hialani China hian Burma sipai te laka investment tam takan nei meka
Chinese nilo Chinese ngai na tu tam takanom mek thuan soibok Burma sipai ho tulu ta inkara thu ze bruk chu alang chuak ta min ong hlainan lau anaya Burma sipai ho tulu pathum te apai thla pu hlaya chuan ama hanking phathei tur dole thei tu tura angai ho chu a phi thami mi mai ni nan soya ho tu ni na la lukhum a hum theinan sipai ho tu lok zinga pathum na ni mek media lamten an kong ngai le an nel em mi thiam ni bok general mia thun u chu ani na tanga pai thlain a che that vak theilo na tu le tangkai vak lem lo defense department pakhata son thla ai o tu tan ama lam tang le amirin defense service academic batch 25 zo sangni soma nipido division commander in chief lieutenant general mong ai chu number 3 na ahlangkai ta ani Burma sipai ten thu nei na an pong lak lai khan general mia thun u hian bana lekha alo thelu to nge a he mithukal zela min ong nai hian mia thun hi amana sipai loka pa da turin thu lo peto ani ma se vice senior general su uina rem siam na zara man lovin defense department a mo phurna pe in tuna hian aina house arrest anga da in sipai le sipai inkara engma thu thalo omangin anom ta ani tin tun hnai loka US Navy long te chu Burma tui puiram ri anom ti pu hlaya na hriat vele Navy Admiral Lieutenant General ni thinpo Transport Minister a hlang tha in ai o turin amirin amata na mirin om le in pe Lieutenant General mu ong chu mo phurna la turin a hlang kai le ta ani tin mi puiten an lom thin le an ngai nat pion san su chi ne na Russia kal telve Russia President Putin ma apo pisu chi salute pengam Lieutenant General Chow Shui po tuna hian yanguna an ina en thlak me kani bok min ong hlai na hian alana veng him tur hian amirin athun huaya adu duati thei tur ho hi dina sang tak taka ada mi mayani chutiang chu hriain Lieutenant General Shane Uinale iong te po khan ma taka anni na tangin aloin hnuk dok ani kha chu wangin puhlaya hian alal na turani phot chuan tingam lo ka nei lo alo ti thin hi adik don hle ti sui tui entertainment chuan asoi ani Burma rama sipain thu nei na an lak nuwa Google chuan Burma ram chunga sum don na le zirna lama Google service man theina chu kharin thil dang po bi thia chin siama akal pui thu official in thu a chu ani Google service man theina chu mimal tan phal sakni don ma se sum don na le zirna lama tan chuan khu khirania Burma chu Google service man theichin bi thlianaram Cuba Kashmir Iran North Korea le Syria tenen din mun khata da in Google chuan limit siam chho zelin khar sakanei ta ani Google service khar saknaram te chu dictatorship sistema inopna le human rights po chinaram te anni sipain mi pui hne na thu nei na hlan chuan CDM health staff zong in na an thok le ngalang captain min mong Burma ina ma chon me COVID-19 tho thumna CDM thlop tu health worker te chuan Burma sipain thu nei na mi pui hne na ahlan let le ani chuan CDM health staff zong te chuan an hnangai an thok le don ti an soya sipai dam doina thok operation specialist captain min mong chuan a soyani operation specialist captain min mong hi batch 14 military medical chuak ni in sipai doctor tangkai takle captain rank kai phachin ni chungin Burma sipai sarkar do dalin spring revolution a CDM azom ve ani chuan tuna third wave alo in tran ta ga chuan Burma sipai le an mani thlop tu pol chuan health worker ho an mo puwa hei hi affair lo hle ani an CDM chan soilang lovin health worker hovin damlo te an ngai tha ani tian soi thin chu ril ruanom lo mai ba ka thinarim du hle ani ka soi thei om chun chu Burma sipai thu nei na mi pui hne na voina hian lan chi ase naktu ga health worker ho chuan hnan thok nga langa kan sipai lam doctor te po omma se mi pui makta duai somnga paruk ne na khaikhin chuan indai ngei na a om lo ani CDM doctor an tamlu tuka engtiang point 6 soi ma sela indai ngei na om lova han ngai tu achian chuan thu nei na pong lak na wangin
mi pui hrisel na hian atur na sa hle ti a hriat hle ani tuna hian covid tho thum na chu Burma ramin ama chon tu rap thlak berte zinga mi ani ta ti na soi Senior General Min Aung Hlaing chuan covid rivai te en kol dan chungchang thua contract system a kalpuya tum thua soya sipailam doctor te hian treatment na mo phurna lain doctor mamo na hmuna pianga semdar an ni tur thule pon lam doctor te an mamo ani chuan contract system in an ho mai tur thua soibok ram chunga covid vaccine siam chu atura Russia sarkar nen tho ho an tum thua soiboka tun din hmuna chuan covid that uefin minchim mekani oxygen in dei lo na wangin rivai te en kol na hmuna po duanga man turom lo thule oxygen ngak mitam takanom ni na soiboka mi puile media sang sang te chuan NLD hun laya covid en kol dan malak dan le tuna Burma sipai sarkar na en kol dan amalak dan ain thauzian soi tam hle bok ani CNF in sipai sang thum chuang training apezota post masala ma khan kim lo dewin kanon puang zuai to a tuna thu chiang zokin ni lo puang te ang Burma ram chu Burma sipai thu nei na an pong lak ni atanga chiarin tun thlengin Chin National Front CNF Victoria Kiama tlan lu to chu mi sing khat sanga chuang anom to a chung zinga sipai tang theile training zo to chu mi sang thum chuang anom to thu CNN reporter Sam Kili chuan asoyani CNN reporter hi thamasani somni pakhat vel khan aruk theyang berin aizol Mizoram kaltlangin CNF kem omna Thantlang township a alu ti hriatania Victoria kema namsipai training live video la interview na video te chu nimin lam khan Chin National Front headquarters social page sa en theitura chhop chu ani CNN reporter Sam Kili chuan training instructor pakhat hena training an kalpui chan le anthil tumdan te chu zotin instructor chuan alung chia thlak hle ani kanram chunga mitam takan thata he kem hian sipai thu nei na manga sualte do thei turin chakna min peyang tina changa training chu ni somli panga velte ani tlang puya chu mi zo a chuan atul na hmuna Burma sipai te le police te bai turin an thok chuak thin ti asoi ani Dr. Srikhar CNF Vice Chairman chuan tuna hian mi sing khat sanga chung anon tlan chetoa ron lakal turpo anom zelang chung ho chu theyang to kin kan lo boi puya National Unity Government po inral thuam pe katum bokani civil war kan hnai zela tuna chuan khopuya in beina urban guerrilla angchi kan kalpui mekani mase than hi khatnuwa chung chu thak danglamin civil war ang zongin akalang ti in CNN a hril ani tunma journalist na lo thok to le Yangon University zirchuak thalai pakhat tuna sipai som ho tu commander chuan mi somvel ka komana tuna chuan pasari chi anom to a ka sipai pathum te chu Burma sipai te bom na tur tual cher bom an kenna lama apuak pala amuna thin ka chanta ani tin athil ton te chu CNN reporter hena a hril ve bok ani tun thlengin CNF hian namsipai training te alakal pui renga training zo to te chu CDF mingin sipai le police te nen aning kap thin ani hliam le thi tam takanom de urenga in kana wanghian Thantlang township CNF omna bial kho sang sang mi puite chu Mizoram state India lama antlan lu deu vekti ti to a CNF lampo inzar pharzelin englai po in indo theidin huna anom to thu hriatania CNF chuan Burmaram chunga ethnic armed group som paruk tenen tang rualin Burma sipai te andawani nga chuan federal democracy din chu apui tlak ani nge yang ti anrin tla thu CNN an hrilve bok ani anu khanan tun hmaya Burma sipai ten ramdang sarkar pompui official an ni thuan soya hei hi dik nge yam ti kan puang don ani Burma sipai te chu engram main Burma sarkar atan an la pompui lo kan hriat to angin Burma sipai ho chuan an ma ni le an ma ni chu military council military junta tia jek lo turin le chu tiang nga ko reng to lo turin thu chu an siam ani kha chanchin bulama po chu tianga in zia kan I chuan inchunga action kan la ang tin Burmaram chunga foreign news agency te chu hriat tirin vokhana an lo chu alok to bok ani ram chung media Burma sipai te du lo zonga thujiak thin chanchin bumi tam tak an man khom to a
unlicensed ti top sak mai du tok lovin an office an suwa sam sak chiam hnuwa an khar sak le thin ani chu tianga military council military junta sual sipai fir fiak ti lo tura thupe ka chua pa chuan an ma nei din chop state administrative council ro chu official takin danang takadin ani thu a soitel boka UNO le khovel sarkar sang sang hriat puina nei to ani wangin sarkar man hi tok mai tin an thiam thu chu do tel zawin an soitel bok ani senior general min ong hlaina hruai sipai sarkar hi ral thuam le tharum thona mangin thu nei na an pong la khi thlanga hi la ting to a mi puite chu tharum nen an obet la ta wangin ram chung mun engmo chen chu an kut hnuai a om meka ma se di jury sarkar ti soithin ram dangte pompuina meu ni thei tu chuan an ta na har sa hle ani Burma ram chung mi puite mai ni lo khovel mun sang sanga Burma mi puilai na tu te chuan Burma sipai te nun ron zia hre in ke ni chuan Burma sipai council emo sipai sarkar ti nemo sipai fir fiak le suwa sipai ti tongkam hi kan lamang chun zom zel dona chu tianga kodu lo tur si chu engwangin nge puhlaya le atan puite hian sarkar laka thu nei na an pong la kher tin an zot le tani ram dangte pompuina le hriat puina recognition nei tur chuan an rin ngam ne le thlopna nei angaya mi puite dik lo takaman khomin a then an kap hluma an nei thil te chu sakin mi puiten rok an tok na sem em boxia chu wangin sipai sarkar hi ram dangte tan pompuya har hleang Burma sipai sarkar hi khoiramin nge emo an mani soyangin lo pompui to anom reng em ni le han soile ta ila tho khat lai khan Asian Summit chim turin Burma ram atangin Indonesia ram Jakarta khopuya min ong hlaina azin to a atheng turam Indonesia chuan puhlai hi military chief ti na kawa ma se ram pakhat hruai tu ber head of state angin tongkam an hmangai lo thung ani senior general puhlai hi Russia rama avazin le ngeya Russia chon ram khat hruai tu angin alo dong song reng lova ram khat sipai ho tu berang chawin alo dong songa alo chewa tu la an ram sipai ho tu pakhat ve mai ani sipai ten thu nei na an pong lak nuwa ram chung boina na men lawa chuwa wangin ram rang ten dem na thuan chu luaya USA UK le European Union ramten sipai lalte sumle pai an nei an che kholte chu khoi che theilovin an dang mi ani khovel ram house intel khompol G7 ram in mukhom te point Burma sipai sarkar chu an dem hle ani khothlang ram ten mi pui hruai on san su chi thlop tu te din National Unity Government chu langtlang takin inbiak na an nei pui thin ani international huapin Burma sipai sarkar hi ani telin amol pho zela UN a hian NLD mi pui sarkar laya Burma palai u chia motun chu official in palai ala ni reng thawa amai ro chu 76 UN General Assembly nei huna ero NUG le SAC po hian UN palai tura dil na an thelu vero angai don ta ani World Health Organization WHO Assembly a Burma sipai sarkar chu tel tura somani lawang bokin FAO te po chuan an som lova UNHCR meeting a ankal thei to lo bok ani UNHCR 47 conference an nei khan Burma sipai sarkari na tir palai chuan man pui ve tumina kal ve ringota an lo hnar ani June thani som pariat nei zotak UN General Assembly a po khan sarkar phuat sop ming State Administrative Council ti takngel po mangdu lovin Myanmar Armed Force ti an man mek lain President U Win Min ti tongkam le State Councilor ti ero an lamang chun zom zel tho ani ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan thei te chu ania tun din huna anram kal zel dan tu hria thiam har hlema se mi puite tan beise na ko la eng hret ni na langa amai ro chu voile khata zalen na hi thleng thut tur ni na lang lova zoya mi pui sipai te le mi puite le nam sipai tang rual ten an sual chu ngai arinom ta hle ani Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me